may tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyat ko nam itayan, Mari Ellen. Ipabunyag mi ni Marcos inton umay abulan, Mare. Ay kat nasaya at ano kasta, Mare. Isu na lang ata kurang pay itimay sa dagiti ninang. Dagiti gagayim yu kun lakay mo ngay, Mare. No okay laang ken ka. Mabalin ka di asikalatan timang kompleto iti listaan mi, Mare. Ay nawaw, sigurado ka di, Mare? Wen, Mare. No okay laang ken ka May saka kadagiti plano mi nga alaan mi aninang ket. O sige, Mare. Ay na, agyaman launay, Mare. Agyaman taim manugot ka. Iso na lang ang ataawan kwartak, Mare. Si kakit dimot, Mare. Okay laang. At least, kompleto tininang. Okay, adaken ka day Mare. No alaan da kaninang, kayat kulata. Sa di man tinaggapwa mon si ka Ellen, Ay nawaw, nagpakadaak mat kada kayo itay, nanang. awan nangagaw. Naggapuak iti ayanda Marilo. Kinasaritak nga isuntimang kompleto iti listaan dagiti ninang ti apuyo. Anyat ko na ngay, imanugaw. Wan, imanugot mat. Isulatan ti inalak, tamano alawas laangan kat saan pa'y akumpleto ti listaan mi. Awan mo't siguro tidakas na ano kumariyam mo ni Marilo. Sa maysa, nasaya at ataot ay jay. Bagay na ti agbalin aninang. Unang awan mo't kwartana. Anyat ko nam, ulitam man. Awan nanang, awan ti kayat ko asawon. Ti apuyo ngay, nakaturog ka di paylaan. Ay lawa, itay pa'y atasilfon mo ti dumdumuga Marila. Agkit kita ak iti mabalin nga irigalok, tatang. Regalaw, para kanay, Para iti anak ko iti bunyag, tatang. no kasta, agnilang ka. Un tatang, kinasarita nak ni Mari Ellen itay. May saak kadagiti napili da nga agbalin ani nang iti may kadwa nga anak da. Kabailam nga ta ti responsibilidad ti may sa aninang. Ni tatang mo't, kabailak Nasaya atak mo't iti panagkunak. At da maisurok iti anak ko iti bunyag, tatang. Sa bagay mo't kiti Ay, no da kayo ti saludsudat, tatang. Anya nga tati mayat ang mairigalo. Sikaman. Noon niya't pakaanayan ti budget mo, di isulatan. Sanda mo't siguro agpilay. Nakita timpos mo alistaan dagiti ninang ti anak ta. Kat, Api akas jay. ti anyamanan, Yak mo tin makita tinagan ni Kumaring Marilo. awanan ata sino katakla kay. Matuloy ka nung nga agawid ni Mari Rosale. Isulatan ti alaan ta. Ay nawaw. Nakisarita ka ken Marilo, sa ita ibabawin mo't laan. Di mo kadiam mo abak nang ni Mari Rosale. Wen angam anyang iti mariknamot ni Kumaring Marilo no kastalaan. Mabalin mo't nga inayin mulatan ni Rosale. Sana masapol nga inikat mo ni Marilo. Subrada nga rudan lakay. Masapol ang maikat ti maysa. Unay kan. Awan masaktan tirik na ni Kumarim no kastalaan. Maawatan namot siguro lakay. Sayang ngamin ni Mari Rosale. Adayo adakkel ti maitulong na iti anak ta no iso ti alaan ta aninang. OFW dayjay lakay. Ay saan? Di mo ipilit ti kayat mo. No sino tinailista? Iso tagbalin aninang. Saan ang mabalin na basta sukatamlatan? Anyat makunayo iti daytoy akawas, tatang. Bagay mo may anak ka. Mabalin nga ta nga iso ti isuot ko iti bunyag ti anak ni Mari Ellen. Ay wala. Mayat na ita anak ko. Disente akitaan. Naimbag ko nam tadala ko ni Nana Suping awag-wag. No kasta,
Wag-wag gayam day ta. Untatang, saan laang amadlaw ta na ilabak na iplantya? Binulod ko ti plantya ni Nana Suping. Tinapatay kita da isuot mo. Untatang, tapno saan anak kababain kadagiti daduma aninang. Sigurado ano sa anak agimatang iti isuot ko, ket siyak to ti kasimplian ijay. Awan rumbang nga pagbainam. Saan ba't nga iti kawas ti pagbasaran? Tinapatay kat amom ti responsibilidad mo kas may sa aninang. Ay natatang, magagara naklaw na yun. First time ko ti agbalin aninang. Madlaw mag, talaga nga insaganaam. Adda ka di aramidin nyo, nanang? Awan mo't kit day, apay ka day. Da kayo pa'y man ti ibaon ko iti ayan da Marilo? Ay nawaw, apay ijay. Pakibagakin ko na asaan migayam nga alaan aninang ti anak mi. Ah, anyat ko nam. Nasukatanan, nanang. Ni Rosalie tinsukat mi kinkwana. Ay nawaw, apay mo't akasta. Nakasarita mon jay tao. Sa ita, ibabawi mo lang gayam. Nag-text nga rod ni Mari Rosalie, nanang. Nala daw ti text na iso akas jay. Gaputa OFW ni Rosalie, gaputa baknang. Hay basta, mapan kayo iti ayan da Marilo ita. Tapno amuna. Tapno saan ama ilawlawan. Ay saan? Sika tinakisarita kan ko na. Iso asika ti mapan iti ayanda ita. Saan asyak ti baon mo? Ah, Diyos mo mare. Agyaman naklaunay, Mare. Anyang aminan tinapatid nga ibaga mare. Dirit saan kan amare. Saan kan nga alaan kas ninang. Ay nawaw, apay nga mare. Nag-text ni Mari Rosalie kat naibaga na amatuloy ti panagawid na. Isot na pili mi amang kumplito iti listaan mi. Ah, kasta ka di mare. Uwan Mare, inton maminsan tulatan anya Mare. No kasta ti kunam. Okay lang. Saan mo't amabalin nga ipilit ko ti agninang no saan asyak ti kayat mo. Agyaman naklaunay ta maawatam ti desisyon mi. Wan mare, medyo sabali tirik na ngam anyangay nga rod no dayta ti desisyon. Anak yumat nagbunyag. Saan amabalin asyak tag desisyon. Nay, kunak man no mapan ka iti ayan da kumarim. Saan anatuloy tatang? Itan niya gapaw. Inalab da ka aninang san ka day. Wan, ngam imbabawi damat tatang. Anya? Imay ni Mari Ellen dito'y balay idi na minsan. Kat adda ka no inalada kasukat ko. Naa. Apay nga kasta. Sapay insaganaam ti bunyag ti anak da. Wan nga rod tatang, ngam awan mo't maaramida. No pampanunutak, okay lang siguro. Awan mo lang agpaiso ti kwartak. Nakurapayak lang amin. Nubak nang ti kayat da. Di saan da ka kuman akin nasarita. Tapno saan mo't amasayang ti oras ken kwartam. Anya ngay nga rod tatang, nalpasan, imbabawidan. Madlaw mo amin. Baknang ti kayat ni Mari Ellen aninang ti anak na. Ay, day ta tinarigat. Talaga a big deal no nakurapay ka. Mapabainan ka pa yan. Diyak mo't nakita ni Marilo. Ni Mari Rosalie ti addala kay. Ay nawa, di mo't imbakakin ka ano asino ti adda iti listaan kat isudan. Kinasarita ko ni Mari Marilo na ipalawag kumatan amin kang kuana. Nalabos mo't ti kastangog ugalyam. Nalabos mo't nga ibagbagam. Ar-aramidak da ito'y para matlaang iti anak ta. Nubak nang gayam ti kayat mo aninang. Di kalat takuman nakisarita kin ni Marilo. Di ka mo't makaawat. Nakapagsarita kamin kunakmat. Pasensya kan, Mare. Pasensya, awan mo't basol mo kanyak pare Danilo. Pasensya kan, iti naramid ni bakit ko. Ah, dahil ka di? Ay na, maawatak ni bakit mo. Kan may isa, awan mo't lang ang kwartak. Nakurapayak, iso ahusto lang ti naramid ni bakit mo. Kasta ti bagbagam, ngamamok ang nasakit para ken ka tinaramid na Mare. Isula ang tinagdesisyon may papaniti da banag. Amok matkit di. Nod na ngamin ibagami kin inanang, kat di namot ikas kaso.
Ipilit na, ti kayat na. Di kay madanagan. Awan mo ti sakit tinakam ko kada kayo. Ay na, agyaman naklaunay no kasta, mare. Ewan gayam. Alaam to'y regalo ko maiti anak yo. Sayang mo't. Awan mo't laang mangusar dito'y. Agpasentro kami iti gayam ko tatang. Ay na, wow. Apay di sentro. Asikaswan mi dagiti papeles mi tapno maka-abroad kami tatang. Anya, agabrod ka ko na. Wan tatang, ipadas mi mamatigasat mi iti abroad. Apay adi mo mo't imbagbaga nga lagayang plano mo agabrod. Wan taamok adinak palubusan. Sigurado kayo kaday anasing putibusyo dyan. Dayta ti dimi pa'y sigurado tatang. Ay na, wow. Agabrod kayo, di kayo sigurado. Di kay madanagan. Adamot tigayim ko akadwak no bilang. Unang delikado nga road. Awan mapasamak no saan ko nga ipadas tatang. Sapay la kumata suportaran nyo ti plano. Nagabroad magayam ni Marilaw. Ne, kaano pa'y nanang? Ay nawaw. Di mo amaw ang nagabroad ti gayim maw. Awan mo nga minadakdakamat na nanang. Amangan no nasakit pa ilang tinakam na ka. Anya kumat pagsakitan tinakam na ngay. Nalipatam ka di tinaramid mo kwa na ide. Nagsaritaan mi mo't anasaya at dayjay nanang. Nakisarita akpay iti personal kang kuana. Wan, nakisarita ka iti personal kwa na. Ngam sigurado ang nasaktan di tao. No sika ti adda iti sitwasyon na. Sigurado ang maawatam dayta. Kumusta ti abroad, anak ka? Hay, makabanog tatang. Dua atawan ko laang ang nag-abroad ijay, kat nagrigat gayam. Awan ti husto nga ina na. Kahit ada ka di pa'y plano mo agsubli dyan? Makitan to man tatang. Aginanaak pa iti makatawan, tapno makainanamot ti bagi. At niya katano ipadas mo ti agnegosyo. Kasla saan kumot alinya ti agnegosyo tatang. Pagpanunuta man na imbag, awan mo dakas no ipadas mo, anak ko. Anya tamom ngay, at dakak mo't akadwa magtrabaho no bilang lang. Mabiit man laang pare Danilo. Ay nao, si kamad gaya mare, at ang masapol mo. Oo, alam day to eh. Ha? Anyat linaon day ta asupot. Chocolate, sabon kanda dumapay. Imported amin. Ah, Para kadagiti ubing. Awan nga minuwayak amapan iti ayan nyo. Iso nga ipaw itkulatan kan ka. ni, agyaman naklaunay mare. Awan na nyaman na pare. Naimbag lang nga at damaramananda. Ay nawaw. Imported mo't asabon kan chocolate gayam ti linaon ti supot. Nangalaan mo't nga ta ni Danilo kadagitoy. Danilo! Danilo! Apay ka day. Nangalaam iti chocolate nga inyawid mo. Ay way, inted ni Marilo da kita. Anya? Angam sana parakin ka da kita. Para ka da kiti ubing. No kasta. Nagawid gaya man ti kumarek. Wen, sana nagtikskin kaya. Ang mga no nalipatan na laang. Mapanaktuman iti ayanda tagsarita kami. Itan niya gapumanan. Alaak aninang ti may katlong anak taa. Naimbag pa, inuman nugot day jay. No kayat mo, katsika kumatimay sa aninang mare. Ah? Ay, kwa. Ay, nawaw. Sigurado ka kaditi kasta nga ibagbaga, Mari Ellen. Wen mare, sika ti number 1 iti listaan me. Ah? Ay na. Pasensya kan, Mare. Ni, apa yan mare? Sa anak pa'y anak kasagana ng agbalin aninang. Agkita ka laangan iti sa balay. Anya asaan anak kasagana mat nga ibagbagam mare. Kas makitak mat, kat kabailam mat tan mare. Pasensya kan, Mare. Ngam talaga adyak kayat. O sige, no kasta ti kunam.
Okay laang. Baga anak tulatan no agbaliw ti kapanunutam. Andiyan imbay-imbaga ni Ellen, anak ko. Alaan da ka no aninang ti may katlo nga anak da, tatang. Ay nawa, manain. Wen tatang, kabailak kanumutin ti agninang. Amo na nga men nga da kwartam. Ay, talaga amasapul abak nang ti kayat na aninang, tatang. Kahit imanugot ka. Saan, tatang? Jakon kayat ti agbalin aninang. Amangan no inton madamdamakit ibabawi ng tumanen. Isopay ket di apagsakitan tinakam ko. Anya jena damag kaw. Saan ka numutan akayat ni Marilo ti agbalin aninang? Ay, saan nga rod nanang? Iso ko matimay sang alaak aninang timay katlo nga anak mi ken Danilo. Ngam di namot kayat. Amom siguro no apay. Ay, nasakit itirik na nanang. Kastamot laang tinarik na idi imbabawim tinagtulagan nyo. Dua atawunin tinapalabas. Ang anyangay nga rod. Si kantumo ngamin, napili ka iti agbalin aninang. Nakisarita ka kenkwana, iti manugot, kalaat nga imbabawim, ta sinukatam iti OFW. Itatanda kwartana, alaang manin aninang. Nanang. Saan ngamin anasaya at tikas jay, anak ko? Uray asino mo't masaktan no kasyay laeng. Saan akwarta ti pagbasaram no asino ti alaem aninang. Importante mo laeng ti ugali. Ay, nanang. Uray nakurapay no naimbag a tao. Ikit mayaten day jay. Kan maysa. Iso amangala kayo itininang kaninong, wano jay kunada amay kadwa nga inaken amada giti ubing, tapno adda katulungan nyo amang bagbaga kadakwada. Saan ket atap no adda mangted iti kwarta? Ay, nanang. Angam anya nga road, adda titan. Iso asapay lakuma, tapagadalam day ta na pasamak, Ellen, anak ko. Ay, nawaw! Sakbay ang makisarita ka, siguradwam akabailam atakderan. Saan nagaput ang nakurapay jay tao kat basta ibabawim latan. No agpili ka itininang, saan laang akwarta ti pagbasaram. Laglagi pam, nga importante matlaang ti ugali. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay na, naimbaglaangan ta na salaw ka dito'y dalan, Marinile. Saanan amasapul amapanak ijibalayaw. Adda masapul mo kanyak, mare? Nakitak ti paluwagan nga impus mo. Ikanak manmet iti islat ko, Mare. Saan basta-basta day di apaluwagan, mare? Dakkel ti hulog ijay. Amangan no di mo kabailan abayadan, mare. Ay nawaw, amok ti agbayad, Mare. Kan maysa, amangan no day ta apaluwagan ti pangrugyan ti dita pagkinaawatan. Alamot tan Mare. Kaasyan nak. Talaga akasapulak launay ti kwarta ita, Mare. Di ka madanagan. Ta ikarigatak abayadan, Mare. O sige, ngam saan nga islat number 1 ti ited ko kan ka, Okay laang, Mare. Uray islat number 4, wenno number 5. Okay laang kanyak, Mare. Basta saan alas islat,
Adaak mare, good morning. Ay nawaw, nakasapsapa kamot nga imay mare mimi. Kumusta Jerry Liz ko iti palwagan tayo maray? Awan pa'y mare, ada pa'y may sa maururay. Ang mga numabalin abak apang payla ang maray. Di mo ka di mauray ti release mo mare? Saan maray? Kasapulak ti kwarta, asap. As soon as possible kumamaray. Mana, agtugaw ka pa'y nga rod, taala ag ti kwartam. Bakapak pa'y laang nga rod, ti kurang na. Ay na, agyaman aklaunay amaray. At damat laang ang kwartak. Angam di mo liplipatan ti hulog mo Masapul nga on time, tapno marilisan adagos dagiti sumarsarunukan ka. Wun maray, siyak ti makaamaw. Mana, agkape-kape nga rod mare, pangururayam kanya. Nakita ti bluebells ngayon tid mo kin Mimay. Apay day jay tatang. Imutang ni Mimiking ka? Kwarta na day jay. Sweldo na iti paluwagan mi. Aya, Wun, saan ko kumanga ikan iti islat? Tama nga no isunto ti pagapaan mi nga gayam. ngem? Ngam na asya na kwa na, takasapulan na kano ti kwarta, tatang. Nimbag, ano ang bayad mo di tagay mo? Ikarigatak ko na naman. Narigat nga tatagpautang ita panawan. Nagatulakit dara sundan no pa nagsisingiran. Ay kat adamot din akin ni Mari Mimi, no dadaulan na ti panagtalag ko kwa na. Karnit baka. Ilutom, taisot pangaldawan ta, Fabian. Nay, nangalamot iti karnay bakit? Pangalaak kumangay. Isungarod asal salud sudag. Siyempre, ginatang ko. Nangalamot iting gatang mo. Nangina nga ti karnit baka. Awanan ti ado asaludsod. Agluto ka din. Amangan mo't no nagtaod day ti kalukwan. Sanak amang mangan iti makan ang nagtaod iti kalukwan ko naktumay. Nagadulakit di nga amumon. Di ka madanagan, tama sigurado kasaan ang nagtaod iti kalukwan ti karne a makitkitam. Siguradum lang. Tanog sakit ti tiyan ko. Amuon. Saan nga road? Apay adagulit ka. Kahit ko ti makasigurado bakit. Amangan no inton madamdam ag sakit ti tiyan ko. Ni Marinili mo, daychay. Ay nawaw, naranaak pay laang mat dito'y paradaan. Agin si silpo naklatan, barang di nak makita. Kunak tupay ka, si kadayta, Mari Mimi. Ha? Ihulog mo iti paluwagan tayo ngay, Mare. Nalipatam samutan. Ayunan niya. Apay daychay, nalipatak mga agpayson mare. Itad mo nga rudin ita, taag sweldo mat ni number 6. Awan pag-back up kon, Mare. No okay laang kan ka, isin ko iti Gcash mo mare. Mabalin mo't nga itad mo ita, Mare. Awan cash unhan ko ita, ngam ada karga ti Gcash ko mare. Isin kunto kang katihulog ko. Kaano nga rod ama isand mo? Amangan no pagurayan na kiti awan Si kaki di mo mare, isin ko mo laang, awan pagdanagam. Isin ko adagos, apaman ama kaawidak. Siguradwam laang ama isand mo, Mare. Urayak ka. Nay, apa yan anak ko? Kasla na stress ka, mate. Ay, makapa-stress mo dayja ang Mari Mimi, tatang. Nawa. Apa ni Mimi? Wen ata di namutin malagip ti hulog na. Anya. Naranaak ijay paradaan idi kalman. Kat na ibaga na nga isend nanto kano iti Gcash. Ang awan mo. Tiksam Ado ti text ko ken kwa na. Ngam di na pulos replyan, tatang. Ay, sakla ti mauma. Talaga nga ipost ko ti rupa na iti Facebook. Ay. Day, tati di mo arabay din anak ko. Ang mga no si kapay ti idarom na. Kasano mga men? Kaslawan bibiyang na. Ay, awanan. Siyak tumanin ti mang back up iti hulog na kuma. Mag-impake kan samay. Makitkitam lang nga rodan, agsaludsod ka pay laang. Ay nawa, sa dino ti papanam aya. Agawidak pay man iti lugar dananang kentatang. Apay mo ta di mo yung bagbaga kanyak. No planong ti agbakasyon iti lugar yaw. Uno, at parikot mo. Awan mo di kaya't kulaang ti agrelax lakay. Anya, kat no relax ka mo dito balay. Sabali latamet no iti sabali a lugar ti pagrelaksan. Makaina na da tao. Si kapay laang ti makaamo iti garden
Kaano agsubli kaya? Amangan mo't no, mabulanan kay Jay. Depende Agteksak matlaang kang kano kasanaw. Kaano nga ron agbiyahe ka? Inton bigat matlaang. Masapaak tapno sa anak amarabyan. Narigat nga tati marabyan ijay. Naimbag abigat mo, Manong Fabian. Mas tamad kin ka, Maray. Anyat gagaram. Ni Mari Mimi ko, Manong. Ay, nawa. Di na imbagakin kaya. Tiyan niya. Di na imbagakin ka nga agbakasyon iti lugar da. Ay, nawaw. Diyak amo ti may papan iti da ita, Manong. Sapay manu ahulugan ti di na nabayadan iti paluwagan mi. Ha? Paluwagan ko nam. Wan, si Mali iti paluwagan mi. Narilisan pa ikit din Ita, di na matin malagip ti agbayad. Ay, una yun day dya tao. Sapay di na imbagan o kaano agawid. Ay, ano saklatan ang urayan, Manong? Anyangay nga rod. Nagturit asim mali iti paluwagan. Kat amunang awan sweldo na iti binulan. Kasapulak launay ti cash ko na nangamin idi, Manong. Kat siyempre, naasyanak matkan ko na ata kumari ka nga rod. Sige, takasaritak to no agawid, Mare. Pasensya ka na. Makitugawak pa'y man, Nana Susan. Nay, sa dinut nagapwam aya. Iti ayan da Manong Fabian, Nana. Singirak ko man ni Mari Mimi. Ngam awan kanumot ijay balayda. Ay, wun. Nagbiyahe, idi pa'y may sangal daw. Adda utang na kun kaya. Adda utang na iti paluwagan mi, Nana. Anya, ay, sakit diti ma-stress nga agsingir, Nana. Siyak nga min tinang back up iti hulog na kuma. Ay, tawagam wano saan i-text mo. Di nak matreplyan, Nana. No kasta nga awaga kat out of coverage area ka no. Ay, day taki, day. Talaga narigat tiyag pautang ita panawon. Sika pa yun ti ma-stress nga singer. Ay, nakunayo pa'y, Nana. Hello, Mari Mimi. Nasaya at mata sinong batam ti awag ko. Anyat masapul mo, Maray. Agsingira kon, Mare. Jay utang mo iti paluwagan tayo. Anyat ko na, Maray. Diyak maawatan ti ibagbagam. Ay nawaw, jay bayad mo iti paluwagan tayo kunak. Ni islat number 9 ti agrilis ita. Manu ahulugan ti saan mo abinayadan. Naimbag kumamit no adda imbatim akwarta sakbay ang nagbakasyon ka. Ay na, pasensya kan, Mare. Talaga atyak maawatan ti ibagbagam. Nakapsot ti signal dito'y, Mare. Oo, amok rason mo man yung data. Ay, maasarak iti kastang ugayam. Siyak pa'y laang matiparigatam. Naglukon. Inidip ng ti cellphone na. Kat di na pa'y imbaga no kaanong agbayan. Ay, talaga ang nalaing agrason. Naimbagmat na nagawid kan, Mimi. Ay, agsasadutak nga rod lakay. Ay, nawa. Kasubsublim lang. Ngam dramaan nak matadagos. Adan samot tan depression ko lakay. Depression mo't nga ibagbagam. Nadepresak iti kasya pa nagsasao ni Marinele lakay. Ay, wan. Niya utang mo, iti paluwagan niyo. Ay, awanan. Ang mga nudyak makontrol ti bagay Ket, mabagtit ka, Mike. Kasjay mo day jay lakay. No saan ang masigod ti depression, kat talaga ang mabagtit ti tao. Kaya po, tilay bagbagam, Mike. Agim di depress ka manditan. Agbayag din ito utang mo. Gumatangak man, Nana. Anyat gatangam. May sabalkot at tinapay no adda. Ay, nawaw. Apay akas tamot ti boses mo. Naan ano ka? Nadepresak nga rod, Nana. Anyat ko nam. Nadepres ka. Wan, kasano mo ngamin ni Marinele. Singer a singer. Saan a makauray? Ay, kat bayadam nga binati utang mo iti paluwagan niyaw. Ay, awanan, Nana. No saan a maagapan ti depression ko. Ang mga numabagtita kun a talaga. Nung papasamak dayta, basol ni Marinele. Anya! Nagawid nga ta ni Mari Mimi di tabalayda, Nana. Ay, won! Adamot, gimatang iti tinapay iti kalman.
Awan ibagbaga na kada kayo? Di ko na nakit na depress ka na ugapukan ka. Anya tintex mo kan kwa na aya. No saan amasigod ti depression ko. Amangan numabagtitak ko na napay kanya. Ha? Day tamanan ti rason na. Na-depress ka numanan. Sumati ko na na. Rason na lang ang day tanana. Awan karbangan na ama depress. Isukit din ti ma-depress. Kat iso ti adat raso na. Ay kalukwan. Adda ak tagsingirak mare. Pangasim amare. Ay nawaw. Anya manen adrama dayta. Ha? Ada depression ko mare. Singir kan tumo ngamin asingir. Dinadaal mo ti mental health ko. Na! Basol ko pa'y ita. Kontrolom ta boses mo ta nakababain no mga dagiti kaaruba may. Ay saan man asyak ti drama ang makas na? Agbayad kakit din iti utang mo. Sika ti makagapo no apay ana depresak mare. Ha? Day tamat akanayon ti rason dagiti awanan bain. No saan nga anxiety, ibagada ana depressed da. Nadadaal ti mental health da. Ay kalukwan. Maawatan na kumaa mare. Ay kalukwan ti kasta. Da kayo ti adatraso na. Ita, da kayo ti ma-depress. Ha? Da kami himat ngay ang nagpautang. Panagkunayo ka de, kat saan kami ang mais-stress iti kastang aramid yo. Awanay, agdinamagan dito lugar tayo ti aramid mo. Mabagtitaksan na talaga. Na, sikapay lang ti mapagtik. Ay nawaw. Anya nga ro ti aramidag. Bayadam ti utang mo iti dadya paluwagan tapno malpasay. Pagbalinin nyo matin arason dito depression oray san apod no ana depress ka. Awan nga ro pagbayad ko lakay. Ken may sa, apay ana depress kayo. Ket da kayo ti adda atraso na. Awan nga ro din amok nga irason ko. Di ka mabutan, iti kasta aramid mo bakal. San ala saya ti kasta? Awan rik-rik na inyo, iti imutang kayo. Inton agsingir da, ibagayo ana depress kayo. Ay naapaw, di yu panunutan na ma-stress mo dagiti nakautangan nyo. Kahit nagbayad ka di mutlag. Saan nga ro tatang? Na-depress kuno day di amimi. Nagpadoktor ka day? Oo, mamati ka mat iti day di ataw. Rason na lang day di a depression. Iso pa hilaang mati ma-depress. Kat iso tinakautang. Ay nawaw, baliktad. Sus, kasano nga ro din amang kasingir ka no kasta? Singirik lata. Saan ang mabalin nga itarayan na ti utang na iti day di a paluwagan mi tatang? Uy, nangim naman bagtit nga eh. Oho, agin-agin lang day jay. Kasano akmat nga eh. Mais-stress akong iti kasisingir kan kwa na. Imunakit din ana depress ngam iti siya. Kat iso ti adda utang na. Bayada kon ti utang ko mare. Nasaya at mat na panunot mo, mare. Danda ni ma-depress akmat kun ka. Pasensya kan amare. Agbayad ka ngamin tapno masulbar adagos ti parikot. Di ka agrason ana depress kayo. Da kayo lang aroden ti tiwid. Da kayo pa'y laang mat da karbangan na ama depress kuno. Ay una yun. Saanen mare? Bidot ko day jay. Liklikam ngaminin ti anyaman a klase ti utang. Nang runa pa'y kat nalakakagayam ama depress no pa nagsisingiran. Kumusta ti depression mo nga ibagbagam, Mimay? Awan day jay nana. Anya, Kun kunakla ang day jay. ay nawaw. Sana nasaya at ti agul-ulbod. Kahit binayada mo ti udim iti paluwagan yaw. Nalpasan nana. Kasta agbayad ka. Di kay agulbod no pa nagbabayad dun. Saan nasaya at nga ibagayo depress kayaw no agsingiran tinakautangan yaw. Saanen ang maulit nana? Husto nga minanday ta paluwagan kas kadautang. Saan analaka ti ma-depress? Iswa pa nga asem, tadi mo pagang-angawan day ta depression. Tano ma-depress ka nga agpaiso. Ay awanan na. Uwan nana. Saanen ang maulit?
Sakbay nga aramidem ti may sa abanag, siguraduam akabaalam at takderan. Iti kasta kat saan kanto ang ma-stress. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti may sa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyat ar-aramida, manang Melinda. Ay nawaw, kas makita met, madama nga isagsaganak dagiti masetas nga order da kanya. Tulungan kan manang. Ay nasaanen, kabaalak met kit di dayto, yading ko. Tulungan kan, tapno nabibiit amalpas. Ay na amok at damanan ka sa pulam, isong ay may ka dito'y balay. Ibagak to inton madamdama manang. Tulungan ka pa'y. Ay na ibagam kit din, noan niya day tatap no amok. Kung, adamanin bayadan mi ije pagadalan manang. Ay nawaw, manan. Sa anak ama ka-exam, no saan ama bayadan day jay. Amo yung mo't, private school ti pagadadala. Awan pa'y kwartak ita. Mauray mo ka din, no bilang laang. Masapul nga agdiskitarak pa'y ading ko. O sige, orayak manang. Numabalin, ita kumamot lang ang alawas. Nagsweldo kayo ka din, lakay. Inton bigat pa'y bakay. Apay ka di. Mabalin, apabuludan nakpay laang. Ay nawaw. An-anuam ti kwarta. Pagbayad ko man ni Christy, di pagadalan da. Sige. Ited mo pala ang kinkuha na ti sweldo. Uray di kagudwala ang alakay. Adapay matkit din na paglakwak iti masetas. Iso ti inayon ko, tapno makumpleto, ti kasapulan na. Kumusta ka numot ti panagadal na? Dayta ti jak sinaludsod, ang saysayaatan namat siguro Ammo namat, nagbanugak ti kwarta, agas-gastusan na. Sapay private school ti pagat-adalan na. Kapilitan ta isumat nga minta ayan ti kurso akayat na lakay. Sa deno manen ti papadam, Kristi ka anakan. Iti ayan ti gayom ko, Auntie Helen. Ay nawaw, day ta agpalpaliwawang samot tin into naram. Dakas ka di ti agenjoy, Auntie. Saan adakas ti agin joy? Ngamno siyak ti sika, nasaysaya at tupakitang dan kakiday. Tapno saan ati kwarta ti kapsat mo tinamnamaem. Sipud pimusay ti inayo, ni manang mon ti timakder nga inam. Amok dayta, saan kumit nga iliblibak dayta ka? Anya garot ti aramidam. Sumapul kamitin ay ti pakitang danam. Saan kat aday ta agpalpaliwawang ti paglaingam. Ay na, Auntie, di nakisuro ta amok tar aramidat. Anya? Dasalaw ko ni Christy akanakan tayo gisinto itay bakit? Kadwa na mat nagiti gagayam na. Wala ata kastamat ti biyag akayat na. Ti agpalpaliwawang. Agis-eskwila ka di pala ang dayjay, wano? Wan mo't papaiskwilaan ni manang na. Pay ngamin asaan mo't amakitangdan. Amo pa'y man mo't iti dayja akaanakan ta. Gaputa ada ni manang na kat kastamot tan ti aramidan na. Day tamang namnamalaang ti ammo na. Naimbag tawan pa ti anak daydwa. Naku nampay lakay. Numaadaan da iti anak. Saan to ang masangon ni Melinda ti agtrabaho? Alang ti kwarta pagbayad ko manang. Agtugaw ka pa'y, tada pagsaritaan ta. Ay nawaw,
Anyat pagsaritaan tamanang. Sa dino tinapnapanam idi Sabado. Ha? Anya di nangag ko, nag-outing kayo manan, kadagiti gagayam mo? Wan manang. Nagauting kami nga ron. At damat gayam kwartam. Apay ngay, asaan nga iso ti pagbayad mo iti pagadalan? Ni manang met. Awan tinagastos ko, tain libre na klaang tigayim ko. Ay, saan man asyak ti ulbudam si Ka Kristi? No, pudno ti bagbagak manang. No asino met day tang agpulpulong kada kayo Naimbag kumamot no pudno ti dandanon na. Incomplete mga rod. Mala, alaam ti kwarta a pagbayad mo iti pagadalan. Siguraduam laeng ang makaturpos kay ti kolehiyo. Anya ti kunam, Beshi? Inungtan na ka ni manang mo? Wan, kasta unay ti unget na kanyak itay. Adda nagidanon anagauting tayo idi Sabado. Ay nawaw, asino nga ta? Day tati jak mo. Awan mo't imbaga ni manang. Basta nagunget lang ang kanyak Ngam di balin agano sakpay lang ita. Agpamarangak anasingpet, taka sa pulak pa'y titulong na. Ay wan numasapol a makiplastikan ka, aramidem. Nako nampay friend, bumalasak to numalpas ko ti kolehyo. Mayat ti diskartim Siyempre numasapol nga agin sisingpet da tao, aramida. Kaya't ko ti makaadal, tapno addan tumat ipanakkel ko kankwana. Saan nakaadal day Jake? Si kabat gaya Melinda kanakan, Adda ka din ni Auntie Helen, angkal. awan na antib. Ada na panan na. Apay ka di, Umay ko laang matkit di i-deliver ti masyetas nga order na, angkal. binayadan na ka di. Wan, angkal. Fully paid. Iswada kayo pa'y laang ti mangi receive, wan. Mudko nga rodan na kong. Ado ti sideline mo Wan tauray awan pa'y anak mi kanitinaw, at damot ti kabsat ko, apapaadalag. Sa bagay, nung makaturpos ni Kriste, dakkel tumat katulungam. Wan angkal. Nang runa pa'y kat sa anak mo't anakaadal. Isunto ti mangitakdar iti pamilyami no makaadal. Hawanin makunak na kong. Talaga responsable ka kapsat. Bagbagam lang ti kapsat mo. Tapno saan ati agpaliwawang taam mo na. Ayan ti masitas ko lakay. Ha? Anya masitas bakit? Ay nawaw, jay may in-deliver ti ka na kanta Ay, wan! Aday jarwar, tilagat gatangam mo't bakit? Wen atap no makatulong ak laang iti ka na kanta. Suportaran tati negosyo ni Belinda. Nagadumot ti sideline da di aka nakanta. Wen nga raw, ilako na mit amin, amabalin ama ilako. Kasta talaga no nagagat ti may sa atao. Nagasat launay ni Kriste, takasta ni Marang na. Ure na kaungungat, kat aramidin na mo't ti amin para iti kapsat na. Podno launay tanakunam lakay. Sapay la kumaata makarik na mo daye a Kriste. Tulungan na kumamit ti bagina. Makitangdan tapno saan laang ati itid ni manang na ti urayin na. Ay, adaman ng timabayadan, Beshi. Wan nga rod, nagadumot abay bayadan tayo. Kasano pa yan, dayta? Naimbagkan ka ang taada ni manang mo. Ay nawaw, adda ni manang ko, nga masapol mat nga agpamarangak. Amo mo, nakaungungot kan istrikto launay day a babae. Wen ang adalata pagdawatam. Sa bagay Agano saklaang iti do atawan. Do atawan laangan nga agpamarangak anasingpat iti matang na. Numalpas ko ti kolehiyo, iso ti singirak. Ay nawaw. Una, itangamin kat agul uli makaklaang no adda ibagbaga na. Singirak to numalpas ko ti kolehiyo. Kasanulaangan numaamuan na ti maipapan iti dayta a planom. Ay na friend, di na maamuan no agulimag ka. Ay unay kan, Beshi. Apay ko mga agpulong akken kwa na ngay. Uray siyak met ano kasta ti kapsat ko. Talagang agin sising putak met. Ay
Ay nawaw, anya ti kukwaam dito'y sentro si Ka Kriste. Ay, kuha manang, si kamat gayam. Asino dagiti kakadwam Apay a pinanawan da ka, idi inasitgan kayo? Dagiti gagayim ko manang. Mabaindalaan kan ka, iso apim manaw da. Ay nawaw, apay matakas ta? Di mo't imbagak keng ka ang makitangdan ka no awan ti klasem. Tapno adda na yunak no kasta nga adda manen bayadan yo. Awan nga rod pa kitang danak manang. Awan kunam, kat di kamot ngamin agsapul iti pagtrabahwam. Anya ti kayat mo? Trabaho ti umasidagking ka? Di na kumamot sermonan amanang. Di nak ibabain. Asino ti maayatan iti kastangar aramidem ngay? Ipuspo nyo pa ilang ati sermon nyo kanyak manang. Ha, mapankan to ije balay inton malam, taag sarita ta iti nalapat, Kriste. Anyat imbaga ni manang mo. Hey, makapaasar nga ro dahi Amelinda. Amo na nga ado ti lumablabas. Sermonan nakpailaang mo. No anya nga minti aramiden na dito'y sentro Day tanga ro. Nakabutbuteng gayam ni manang mo anya. Wala. Iso akagurgurak launay day jay. Maawatan kan ita. Mapanak pa'y ijay balay da inton madamdama. Sigurado a sermonan nakmanin. Uray adda ni manong tinong. Ay nawaw, saanen aparikot day takeng ka. Di mat nalaing ka nga agpamarang. Ay wala. Agin sising putaklaan ita. Numakaturpusa. Awan matan bibiyang ko iti day jay a tao. Ne, alam samot ka apam. Maasarak nga rod iti nadamag ko lakay. Ay nawaw, anyat na damag mo. Taagin sisingpet kanulaang ni Kristi kanyak. Ngam no makaadal, awan kanun tumot tan ti bibiyang na kanyak. Anya, asino mo't tinangidanon di kastaken ka? Saanen anapatag no asino tinangidanon kanyak? Oo, mo't di kasta pa nagsasaw ti kapsat mo. Hagin sisingpet laang gayam ti loko, tada kasapulan na kanyak. Anya nga rodon ti plano mita, kasano ti panagadal na. Ha, makamumatan Di na namnamaan agas tumusakpay ti panagadal na. Nakabutbutang timang paadal iti kabsat akasta ti kapanunutan na. Wala, ang mga numakaturupos ko't ibadag na kamatang. Hay, day tangarod kat. Narigatan. Sapay awan nalpas ko. Iso lang arudan ti mabagbagaan takamali ti aramid na. Naturad pa'y laang ngagsasao iti kasta. Awan pa'y naragpat na ng kastamatan, nakalaslastog. Isu ahuston. Agpinatangkan kamilatan. Ustumat lang tapno awan paggastusak. Itian niya agapungay nga agbanbanogak ken kuana. No imay ka dito'y balay, takayat mo ti agpatulong kanyak, wano adamanan ti bayadan yu di pagadalan, di mo namnamaan nga ikang kapay, Kriste. Anya? Ti kunam kade, kat jak maamuan ti may papan iti planom, Ni, anya a plano manang. Amok ano makaadal ka, kat lumastog kan. Anya? Di kan agin didiam mo, taamok ti planom. Asino mat nga iti? Di mon saludsudan, no asino ti nangidanon kanyak. Ti kayat ko amaamuan ita, kat no apay akasta ka. Nasakit tinakam mo kanyak, takanayon ka abagbagaan kadagiti bidot mo, kasta ka day? Manang. Naimbaglangan tada nangidanon kanyak. Jakla impagarup, ape kimatgayam ti kinasingpot nga ipakpakitam kanyak akabsat mo. Manang, saan kumamutakas ta? No kayat mo ti makaadal, agtrabaho kamat, awanan tinamnamaam at tulong manipod kanyak. Di ka matan simsimrok, Beshi. Apa yan? Saan kun nga ituloy ti panagadal ko, Beshi? Ay nawaw, iti anya aga po? Awanan. Saan na kun atulungan ti kapsat ko? Ne, apay kanumot ngay. Tada nang idanon nga agpampamarangak lang. Anya? Amo na magtandag iti dakes ngayon sa usawang ko may papankan kwa na. No asino nga tamot ati awanan bain anang idanon kan kwa na. Ay, saan asyak day ta, Beshi? Ang mga nudag iti daduma anang istorya Makapasar. Saanan amatungpal ti arapaap ko ang makaturpos iti kolehyo. Jakmut ka ba ulan apagadalan ti bagi? Kunakman no agad adal ni Kriste. Jak amu ante. Ay nawaw, apay adi mo amaw kat kapsat mo mo dayjay. Insardeng kon timang paadal ken kuana ante.
Iso mo lagayam anakitak iti may sa restaurant ije sintraw. Nasayaat mo't ata na panunot na ti agtrabaho. Agam apay adi mo tulungan ti kabsat mo ngay. Ay na, nakabutbutang timang paadal iti kabsat akas ti galad na ante. Iti kasdi apa nagsasauna kat amuklatan nga ibaddak nakto inton makaturpos iti kolehiyo. Adya, Dayta ti pudno ante. Nangag ko ti voice record iti imbaga na apam marangla ang ti kinasingpet nga ipakpakita na kanyak. Peke ti kinasingpet na kanyak, Auntie Helen. Sigurado ka kadeng, iti desisyon mo bakit? Di mong tulungan ti kabsat mo. Saanan lakay, jay ko nakngarudan, nakabutbutang ti kabsat ko no makaadal day jay. Sigurado alumastog pay. Sayang mo't ti mano ataw na tinulungam. Di bali latan nalpasan. Pagyamanak latan, tanaamwak ti kas ti aplano na. Jaklaim pagarup asa iro mat gayam ti kabsat at tultulungak. Agnakamat siguro, gawan ka mang tulong kinkwana bakit? Ay, hadamatan kinkwana day talakay. Awanan bibiyang ko iti dayjay a tao. Saan mo't gaya man ngagi sa eskwela ni Kriste, Helen, bakit? nagikat, tanauman ni Manang na. Nakasaritak ni kaanakan Melinda, idinapalabas nga aldaw, kat nakabutbutang titumulong ta ang mga no ibadek nakto kuna nakiden. Noon niya mo't ngamintin sa usawang ni Kriste, Basol na pala ang ano saan atulungan ni Manang na. Narigat tumot ang mabagbagaan. Naimbag kumano saan akas jay ti panagsasauna. Sayang tinarugyan na. Awanan maaramidan na ta saanan akayat ni Manang na apagadalan. Dito'y magayam ti pagtrab-trabahwam Kriste kaanakan. Wananti. Awanan planaw nga aginrolmanan. Awanan, anti. No apay mo nga may akas jay ti panagsasaom iti kapsat mo amang tultulong keng ka. Uray agbabawi Saan mo tan ang maisubli tinapalabas? Wen ta siyempre, mabutang matan ni Manang mo. Nang runa kat saan anak kaadal day jay. Amok day ta, anti. Mabutang ni Manang mo ta ang mga numakaturpos ka kat ibadek mo ti kapsat mo ang nagsakripisyaw tap numakaturpos ka. Anyat maaramidak nga, kat nalpas mo tan, anti. Kayat ko ti agadal, awanan. Nalastog ka nga men, iso aday ta. Nauma ni Manang mo. Awanan ano siya mong ti makitang tangdan. Anya ngay nga raw. Ay, nawaw! Respetuam ti tao nga agsakripisyo tapno maragpat mo dagiti arapaap mo. Di ka agbalin analastog tapno saan da madismaya amang tulong ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Kukwayaw, nagiti haloblas kendarat amakit kita, pare Jose. Ewan pare. Ay nawaw, nagadon. Ewan at medyo nakilmat ti balay nga patakder may. Nangalaan nyo nga iti budget yaw. Urnong miya iti manotawan pare. No kasta, bayad tinateng nagitin lako yaw. Ewan pare, manotawan met anagan anos kami kani bakit kaw. Ay kat,
Congrats ka na kayo kan bakat mo ah. Nagyaman ako na paray. Nakamintumat kan bakat ko ti sumarono paray. Awan imposible titawan nagagayt pare haray. Nay, busy kan samat, Mari Shaira. Wen nga rod, Maray. Ala, kasla saan ka pa yun nga ginina na, Mari. Ay kat adalat tamat ina na, Maray. Italaang adiritso ti trabaho. Takas makita mat, Maray. Ado, dagiti trabahador may amasapol nga asikaswag. Dakol mo't nga minti balay nga ipatpatakter yung Mari. Wen ata isumat ti arapaap mi kani Jose, Maray. Nabayagan a plano mi dayta abalay. Italaang anatungpal, ta italaang met a nakaurnong kami. Mayat dayta, Mari. Da kayo ngay mat, kaano nga agpatakdar kayo iti balayaw, Maray. Aginggat kaano nga ingan anusan nyo ti kalapaw yo, Maray. Damot ati plano mi, Mari. Urayan nyo lang, Adan tumat. Ay, wan Maray. Kasta ti mayat. Positibo akanayon. Ay, wala. Adamot ti balay nga arapaap mi ti asawak, Mari. Dakdakal, kan napimpintas ti disenyo na, ngam iti balay nga ipatpatakder yung, Mari. Aya, Amom lakay, umapalaklaunay kadagiti karubata. Ay nawaw. Ita niya agapok. Una, tamadama, maipatpatakder ti balay da. Agpatakder tantumot bakit. Day dakdakkel ngam ti balay da. Sa bagay, may mayat ti plano tangam ti plano da Jose kun Shairaan niya. Isungawan nga po na tapno umapal ta kadakwada niya. Ada puntum lakay. Iti niya agapo nga umapal ta. Ha? Saan laang nga isuda ti ada kabailan na mang patakder iti kasjay abalayan niya. Naalam ti kayat ko asawan bakag. Ala, agluto ka man kit ni, tani, mabisina kon. Ay nawaw, di ka pa'y nakalutong lakay. Si kalatan ti agluto. Naimimas nga mintilutom ngam tilutok. Nagpatakder magayam ti kaarubayo iti balayda. Haray, anak ka. Saan pa yan alpas na nang? Madama pa lang ay patpatakter da. Kamamuyo lang. Wen tay talaang muumanay na nagpasyarak dito ayan yaw. Kada kayo ngay. Anya mo ti plano yaw kun ni Ebilay. Ni nanang mag. Kontento kayo kadilatan iti ada ka sa sadyo ita. Kontento kayaw iti kalapaw yaw. Anyat pagkit-kitaan nyo kada kami nanang. Awan plano may? Mano watawanan nga denden na kayaw kun ni bakamaw. Ang mawa mo nagbaliwan ti biyag yaw. Agpatakder kamin tumot iti dakkalabalay nanang. Aguray lang amin Adang plano may. Ha? Aging kakanaw nga agplan-plano kayaw. Ay nawaw, dumteng tulat ta kaday. May patakder minto ti balay nga arapaap may. Dakdakkel pa ya, ngam tay balay ti karuba. Na yun, aya. Adamot basit urnong may. Hanggang saan mila nga kaya tagastusan ita. Ay ngam kitain nyo Tamagan no maibus day ta nga urnong yaw. Kaawan pa'y natungpal kadagiti plano yaw. Sikaman pa'y tagsibog Emily bakit. Ay nawaw, apaya siya tibaon mo ngay. Upat nga aldawan na saan na nasibugan timula ta. Ay ka, mapan ka Si kati lalaki, ang syakit din tibaon mo ngagsibaw. Na, italaeng, tamading arog tiriknak. Diyak ka ba lang tagsibog? Anya nga italang, kano siya timbaon mo, hindi na palaba sa lawas? Bayam latan. Anyit ko na. Nalakamot kit iti pipino ita Uray saan na masibugan. Sayang ti bannog no nalakamot lang ti presyo. Ala, lima ka kanuay ha? Isumat ti mangmangag Lugi tamanan No masibugan ken maabunuan pa'y dagijay. Nakarkaro man na malugi ta. Ay, anya pa'y nga raw no nalakamagayam ti presyo ita. Maturog tay latan Kunaklakit day no asino jay naka-flashlight. Si kamagayam, Shaira.
Ay, wala na. Narabian kami nga rod kanila kay ikaw. Nagapuan nyo aya. Ijay man garden, nana. Ado nga men ti trabaho am aramid ijay. Sobra mo ton kikinagagat yung nga ag-asawa. Masapa kayo amapan ijay garden yaw. Intun kwan, marabian kayo manun nga agawid nakaw. Ay, wala nana. Talaga akasta. Masapul nga aggagagat tayo, tapno matungpal, dagiti tarigagay tayo. Awan mapasamak itibiyag tayo, no nasadot tayo, nana. At dati puntum dita nakaw. Awan na saya at apagbanagan titaaw asadaw. Kung nalaki din ay munakan ba kayo? Ay, pasensya kan. Usay, tinaktak ko ni baka mo. Okay lang na. Awan pa record dita. Agpatuloy kam nga rodan, nana. Agistorya tay tumanan, inton maminsan. Alawain, agan-anad kayo mut adwa, tanay. Nasip ngut tay. Silawan nyo na imbag tidalan yaw. Tan, narigat ti maaksidintay. Mayatan ba kayo? Ado ti danom iti house. Wan lakay, mabalinan apagsibog. Nasaya at may nukasta. Huwag gayam. Saan may gayam nga sa sikas wanda pari-hari di gardenda? Ay nawaw, anyat kat mo asawan. Sayang na dyan. Saan mo ito na nasibsibugan? Amangan mat no naliwayan dalaang. Ang dadamit na kanayo na di balay da. Imposible no nalipatat na nga damula da. Ay kasaritam to ani pari-hari. Uwain, kasaritat tao. Sayang ba't ngagpaiso na dyan? Nalakati pipino ita. Ngayon sigurado nga dantumanan nguminaan na. Karirin yun samad pare hare. Eh, uwan nga ron pare. Naaldawan kami manay. Dati pakapuy-puyatan jo aya. Eh, ado pare. Oh, ada ka di masapul mo? Di mula yung pipino pare. Saan yung multi na sinibsibugan? Eh, dadya ka day. Awanan, sinadutan may ta, nalakamot lang ti pipino ita. At ito mo nga, ang mga nadantong uminaan na pare, sayang may. No, kayat mo di aywanam. Tas si kanton ti mangilako ti bunga na pare. Ori kayat ko, saan mo ta mabalain ta, nalawat ti garden mi kan bagat ka. Kanayon to, pa'y nga overtime kami. Masapa kami amapan, intong kuan, marabyan kami nga gawid. Kasjay nang arudan na. Pagmula kami tulatan no ka. Sigurado dakkel tilugi mi no aywanan mi pay na ijay. Anya? Haray! Haray! Mabigla na nang pumayag. Hey, Nakaumay kayo may. Anyat masapol yaw. Anya tararamidin yaw nga gasawa, Ay nawa. Apay akasta ti salud. Sudyo na nang. At ka ti parikod. Di mula yung apipino, Di mo mapanunuto na sibugan. Ako nagasang manday ta. Alas Jason iti agsapa agam. Nakaturog kayo pa ilang agasawa. Nagagangay na nang. Kasano nga ro na matungpal dagiti plano yaw. No day tamo maturog ter aramidon yaw. Matungpal to Ay naapaw. Hay, awan lat ammo kaun iti sadot ataaw. No ituloy mi nga iwanan na gidya pipino. Dakdakkel to tilugi may nanang. Diya ka mo kada kayo nga gasawa. Drawing to manay dagita a plano. Kalpasan ti manu atawan, at damot ten balay ta, ken nagatang tapayan tilugan nga arapaap ta, lakay. Wen nga ron ba kay? Malag-anan tamad lang, o rekas kasanaw. Kasano ngayon ti garden ta? Ituloy talat ag garden. Mga alata lang iti kadwatang agtrabaho. Iti kastagan santa marigata no unay. Sige. Kasaritang mangkid iti kapsat mo no kayat na. Taure iso ti tangdanan ta. Di nalakit di kayat no saan nang am-amu ti kadwana, lakay. Mabali mga agbiro kiti kadwana. Dua nga raw ti alaan ta. Wen ko mabakit. Sige.
Awagak ti kabsat ko no anya ti kunana. Bareng umanugot. Takay, lugan ti karo ba dyan na iparada iti parahangan da? Diyan mo bakit? Ay nawaw, di mula sinaludsod ni Jose. Busy damat nga road. Kasano ko makasarita kay dakat kanayon namat nga daday di garden da. Ay, gumatang tantumot iti kasta lugan talakay. Ay, uwan mo ta. Makagatang tanto iti kasta, bakit? Danto ko naktumay. Kano nga ta? Rapaap ko matimadan iti lugan na kastalakay. Tapno adda sirbis ta. Urayin ta ano kaano. Danto, bakit? Aguray talang. Ito to, ti apo. Nay, si kamat gayam day ta, Mari Emily. Ah, adda ka magayam iti unag, maray. Ay, lugan nyo da ito, maray. Wen Mare, lugan me. Ay, manumay, ti kasta lugan, maray. Nangina Mare, iso nga italaang ang nakagatang kami. Ay, nawaw, kasta ayaw. Wen, awan mo tinala kaalugan. No kada tayo a simple a tao, nangina amin. Sinayang yung amin, jay mula yung apipino idi Mare. Chimmambakay ko man, no inaywanan yung anasaya at day jay. Napalabas ang day tamaray. Saan mo ito na maisublay? Ay kat, ipadas yung manan ati ag garden, Mare. Ay, awa mo nga rodin pagpuunan, maray. Naibusan ti kakaiso ng urnong may. Manuatawan nga mino na saan kam ang naggargar din. Amangan ko nakno da kwartayo ni tananang. Ay, nawaw. An-anuan nyo ti kwarta, haray. Pagpuunan mi kumakan bakit ka. Agardin kami tapno damat igatang mi tilugan. Nay, apay alugan. Kasaan pa'y muta na ipatakder ti balay a plano yaw. Lugan na yun tarapap mi tananang. Ay, nawaw. Drawing sa mo aming nga rapab yaw. Alamat tan ananang. Pautangan na kami tapno makapangrugi kami manan. Naa, ay, awan kwartayo aya. Awan nga ruday. Naibusan ti kakaiso ng arunong mi. Mati kwartak. Napay mo ngamin nga inurayo ang naibus ti savings yu Kasano nga rudan dagiti plano mi. Ay nawaw, di kaya garapaap iti kakastabanag, nusadot kayaw. Tanay, agbalin manon a drawing amin na plano yaw. Anya tin bagangay ni nanangken ka? Awan kanot kwartana bakit? Ay nawaw, kasano nga rodon dayta? Naibuson ti urnong talakay. Diyak nga rodam mo. Narigat mo't nga rod ti umutang iti sabali a tao. Pangalaan tangarudo ni di pagpunan tangay. Awari na. Masapol samot nga ag-apply tayo iti trabaho. Oh, anya ko matitrabaho nga playan tangay. No niya ti mabalin nga playan, di isulatan. Di tan agpilay, tawan mo't pagpilyan ta. Nag-apply ako kas dishwasher iti restaurant ti kasinsin ko. Amang ano dapat bakanti ijay ang mabalin kong applyan, bakit? Ay, hawanan lakay. Ag-construction kalatan ano kaya mo? Ay nawaw, tulungan na karod tawan mo't amok kapag applyak. Bayam, kasaritak to ni kasinsin Hubert. No, kayat mo, di agtrabaho ka iti ayanda. Tapno, asidog laang. Uwanin nadalakit di bakanti ijay. Ay na, naimbag kayo pa'y, Mari Shaira. Naimbag ko na, Mare. Wala tamayat ti biyagyo ita. Saan kayo nga grigrigat? No saan kami naggagagat ide, awan ang mga nuagrigrigat kami mat ngaging gaita, Mare. Ay, da kami kun lakay ikaw. San pa'y anatungpal mo ti plano mi ngagpatakder iti balay mi. Kan gumatang kuma iti lugan mi. Ay na, Mare. Useless mat ngamin ti agplan-plano, no awan mat na yun agagat, Mare. Ay, owen nga ron, Maray. Ure, agbabawi kami, naladawan. Ado, tinasayang apanawin kun naibusan ti urnong may.
Ni pare ko si masabat ko. Ay, ilamang ko di sardinas kantoy aginatang ko. Tapno sana nakababayin kan ko ana. Ano tayo limang mo, pare Haray? Ay, kwa. Awan na ito pare. Sika, gindi may. Sa dino ti papa ng pare. Disinti ti kawas mo Adala si Kasuke di sentraw. Sika nga eh. Agawid ak pare. Adala napan ko ginatang di testaur. Sige, agpatuloy akon. Ay na. Naimbaglagan. Saan na nakita ti ginatang ko? Ay, nakababain do bilang lang. Mano at tawinan ti napalabas. Ngam isuna lang ti masinsaw. Kat na kami iti asawak. Ang rigrigat kami latta. Dahito lang ti manayan ti kwartata bakit? Awan pa'y sweldo. Ay, anya nga rod nga anusan ano anya di adda. Umapalakman iti karuba tayo. Ay nawaw, si kalaang nga ya. Uri siyak mo ta. Kita ti biyag da ita. Saan da marigrigatan? Akas ka na ta. Nalaing da ngamin ngagdiskarte. Kan nagagudda. Iswa da ita. Nagunod da dagiti arapaap da. Sana kas kada tao nagpatinggalaan iti plano. Sayang nga rod bakit? Ado apanawahin tinasayang. Ay, naibus pa yun ti urnong ta. Ado ti plano ta ide. Ang uray maysa. Awan pa'y natong palakay. Wana ta bindot dagiti desisyon ta bakit? Nagbalin ta asadot. Isa kastoy tinapasamak. Nagbalin na drawing amin na plano ta. Agbak to zero ta pa'y marin. No naggagagot ka kumamot ide. Awan kumamot ati pagbabawian ta ita. Saan mo na mabalin nga isublita tinapalabas? Ti kasayaatan nga aramidin ta ita. Kat aggagot ta amakipurdiya tapno agbyag ta bakit? Ay, nawaw! Ditay agsadot-sadot. Tati kinasadot, ti mangyadayo kada tayo itinapintas a masakbayan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.